Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mangai inshallah ko anava Allah eske tebareke wa ta'ala ko akava kratko video ti informirina tumen ko anava Allah eske tebareke wa ta'ala ko kolla dej dive amena na kavgjovaja. Ara kavgjovaja ko dive ili ko prva dej dive taro masek Zul Hidje, ab dive tano teva kirav o prvo dive taro masek, duito dive taro masek Zul Hidje, gyari ni teva kirav genina pes dej dive o prva taro masek Zul Hidje. Hema medita ne позната од диве пред ко Курбан Байрам или од деш диве пред теавала менге амаро празнико о Курбан Байрам. Колајтано вредност такале деше дивенгоро керена учењаки Абут Лафи. О посланико салалаху алейхи ва саллеме објасни ги менге ко бут хадисија ковајтано о вредност старо акала деш диве ко Аллах те бареке ва таала. Па мен ко акава кратко насихати манга иншалlah ti informirinatumen te keratumen haberi te keratumen nasihati ko anava Allah eske te bareke ve taala te shayte janen hem toven svesna ko kola desh divesa arakhavgevaya amen o muslimain. Pa gerani Imam Buhari rahimahullahu taala ki piri zbirka andinama menge hadisi taro poslaniko sallallahu alaihi wasallam de ko Resul alaihi salatu wasalam vakerga. Nane divesa koleste soitane pomangle o ibadetija Allah'eske tebareke ve taala taro akala dej divesa. Po sahabija puçlere ya Resulallah zalim ni o cihat ko anave Allah'eske tebareke ve taala bimana ya Resulallah zalim ni o cihat so kiklovate borinamen ko anave Allah'eske tebareke ve taala ko van divesa taro akala dej divesa nane povredna ko Allah tebareke ve taala pomangle. Pa poslaniku alejhi salatu vesselam akerga ni o džihad ko anave Allah eske te bareke ve taala osven ako o manuš i klola ko džihad pe barvali paja, znači po barvali pe dala ko džihad sa hem i klola pe životoja hem ni iranela pes soldujencar pa lal ili gubinela hem po barvali pe gubinela hem po život. A kajata ni eksporedba teva kerav taro sahabija taro poslaniko alejhi salatu vesselam ki sporedba ko ibadeti ako vrednost neli hem akavu ukажинала менге вакрул ибн Каим рахимахуллаху таала ukажинала менге козомтане вредна акала деш дивеса ко Аллах те бареке ва таала. Па далеске до учењаки акерге бутлафи башакавен вакерге дека некој тар учењаки вакерена дека акала деш дивесата не бут вредна ко Аллах те бареке ва таала. Па јарен Иса Имам Муслим рахимахуллаху таала andinela minge hadisi deka ki pizbir kade ka vakerge o poslaniko sallallahu alaihi wasallam vakerela o posti ko divetaro Arafat na dinajamen deka brishinela o gjunahija kova so jek berš kergemlen hem jek ber soka keralen vakerge o poslaniko sallallahu alaihi wasallam. Sar so vakerela, sar so zabeleženo Imam Muslim. Znači o dive ko Arafat koga itane o hađije te postinenleno muslimaina na dinajamen deka o Allah te bareke ve taala ko prostinelo lengere gjunahija kova so jek berš kerge, znači angleder jek berš hem jek ber soka keren. Aka naučenjaki aka ti isto keren alafi save gjunahija o Allah te bareke ve taala ko prostinel ko stavitane džumhur tar učenjaki deka kerela peslafi baš o tikne gjunahija soske o bare gjunahija o Allah te bareke ve taala rodolo lenge jek teuba te vakira iskreno ispravno teuba кова со Allah te bareke ve taala uslovinela за да то проснама ре баре gjunahije. A kad je andinela pes etik ne da gjunahenge ali i nagradata ne ogromno jek ber so kergantik ne gjunahije jek ber so kakeretik ne gjunahije o Allah te bareke ve taala ko prostinel samo ako ko dive Arafat skoro siam postimo ko akala neli vredna deždi divesa ko Allah te bareke ve taala. Pa jareni da vakerge o poslaniku alejhi salatu vesselam sar so zabeleženo Imam Ahmed rahimahullahu taala ko piro musnedi vakerela na ne divesa kova soitane pobare ko Allah te bareke ve taala nitu pak divesa kola soitane pomangle ko Allah te bareke ve taala nitu deila kova soitane pomila ko Allah te bareke ve taala taro akala deş divesa. Pa daleske ki o leste keren bu tahlil ili la ilahe illallah tahmid
тоест елхамдулила или текбир Аллаху екбер. Вакерало посланико алейхи салату васелам. Сикаваламе на кале хадисеа о посланико салаллаху алейхи васелем дека најмила дивеса или најмила ибадетија која Аллах те бареке ва таала тане која кала деш дивеса. Хем ки олесте со сикаваламе на посланико алейхи салату васелам текера бу зикре Аллах те бареке ва таала. Те андина буте Аллах те бареке ва таала. Герни сока вакера ла илаха илаллах елхамдулилlah Аллаху екбер панда зикрија, панда ибадетија, хем панда те вакера нафиле намазија која Аллах те бареке ва таала. Агар да посланико салаллаху алейхи васелеме сикавала амен дека ко хадиси кога со забележнилале о Ебу Давуд рахимехуллаху таала кипир избирка вакерало посланико салаллаху алейхи васелеме вакерла о најбаро диветано о диве е байрам ескоро или о курбан байрам. А вакерла најшукар диветано о диве кого хаџиета неки мина. Сакерало посланико салаллаху алейхи васелеме лафи башја кала деш дивеса козомтане вредна ко Аллах те бареке ва таала. Со кала поуката ракала хадисија кога со андингемлен неко борнели козом това свесна кокола дивеса ракхавгјова Моро муслиманите размислинелем те халовал дека о Аллах те бареке ва таала тари пири милост со вакерло ибн Реджеп елхамбели рахимехуллаху таала вакерла о Аллах тари пири милост керге муслиманинге те оврлен одредиме света дивеса одредиме масекија коте со Аллах те бареке ва таала бала керла и вредност таро ибадетија кова со лескоро робока керелеске. Па агјарените вакерав е муслиманен и силен стално сезоне когола користинена дала сезоне тешај побаре награде ко Аллах те бареке ва таала те стекнинен. Повеќе задоволство Аллах ескоро те бареке ва таала те стекнинен. Па далеске сековек муслимани која кала дивеса начистинела само покер, нас преминела пе само курбан байрам меске. Сона не харами емна не била чадва те кера. Те макамаре кера, те спреминаме курбан байрам меске, те дикаменге курбани со етанаменге услова ко сиемко могуćност, него која кала деш дивесада требала ти намен која Аллах те бареке ва таала гярени со каке ибадете Аллах еске те бареке ва таала качити на Кур'ани какылдина намази кога керава какылдина намази на керела фе панч вактенге таро намази кога со јаменге фарзи одола вано празникија да цело живото да клани не напеали о муслима и на дженна дека кога кераја ка појачи намен ко намази значи нела ко нафиле намазија ка постина која наве Аллах еске те бареке ва таала, ка кера зикр која наве Аллах еске те бареке ва таала, ка делина не сави садака искрено која наве Аллах еске те бареке ва таала, па ка андине Аллах е текбиренцар те бареке ва таала, на заедничко нели секој песке са со џанела песке акида тарих лисуна вал джема, сајтано акала ибадетија кова со о муслимани требала те керелен која кала мубарек вредна дивеса која Аллах те бареке ва таала. Со требала то осетинало муслимани, прво муслимани требала ки песте то осетинал хармонија хем промена кој имани. Требала те цидел пестаро харамија, требала цело амен живот амаро требала те цидамен таро харамија, али кога кала дивеса, кога и та не света, кога те вакера во Аллах те бареке ва таала емо посланико алейхи салату ва селам вакерге дека та не повредна која Аллах те бареке ва таала са ибадетија, тогаш муслимани размислинела хем цидела со повеќе таро харамија. Ако нашти кераја, сар со вакер ибн Каим рахимехуллаху таала, ако нашти кераја те вакера во бути бадете Аллах еске те бареке ва таала на филенцар, барем те цида амен таро харамија. Соске одоближи бе која Аллах те бареке ва таала, овала дуе начиненцар. Коле начиненцар? Ибадетенцар која Аллах те бареке ва таала, хем циди беја таро харамија, агар да доближи најамен ко Аллах те бареке ва таала. Сарем теј требала те джана дека акала и тане вредна дивеса ко Аллах те бареке ва таала, требала ти намен ко Аллах те бареке ва таала, те покајнамен искрено Аллах еске джелле шануху, баша маре гюнахија, куллу бени адеме хата, ва хајрул хата ет-тавабун. О посланико салаллаху алейхи ва саллеме вакергјаминге дека сао чаве адем ескере си мамен гюнахчајра, кој колестар сем по гюнахчајра, али не шукар гюнахчајра, ко Аллах те бареке ва таала тано кола кова соро денатаро Аллах те убаира ненапе ко Аллах то простина ленги. Па далеске која кала деш дивеса користинен иранен тумен ко Аллах те бареке ва таала покај баја садакаја не сави товол искрено не мора тол бари некол искрено која навала еске те бареке ва таала чити баја Кур'ан азимушан зикре Аллах те бареке ва таала кылди баја нафиле намазија
he magjäreni o muslimani, inshallah, kastekninel o zadovoljstvo Allah eskrote bareke wa ta'ala. Ако ова си не накратко, јек тикно насихати мандар, иншалла това запознаеме кокола деш дивеса арак хавгјуваја амено муслимајна. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.